Mwambare mnonga omurebe w'amakuru ga hano na hari ahatayari West TV obwa hati omuri Mbarara City omyanyetari mwenemwe nkakatete Nyamitanga Kiswahili hamwe na nemyanya indijo abantu nubacura ahabo bushuma obweyonjire omyanyejo mbagirangu ababijambia hamwe na abantu abemuhoroni babategera umuhanda babaka sente obushahona na ebindi bintu bito mugamizi wa polisi Samson Kasasira wa Riz Region je ashobora abantu ngo batatwara amateka omungaro bito nagirangu ababyo kwerinda bakwatenze nabebembezi kurebukangu obusinge bwareka omchangeji nayongera ashobora anshongeji onkoku muryo numuza kureba mazina ndi banyita duvayo nini nduro mu Kishenyi bantu mwo obushuma bubiro bushuma muri Mbarara bubiro bushuma muri Mbarara omuntu no banota oyina kabaga kawe abashuma bakatwara tukigambira ha masimu omukiro twanitsa esimu wabo gitire nka hakuto mushuma na burutwokwe agitera hakuto esimu yawe agitwara mwene ubushuma bubiro bushuma muri Mbarara obano kugira ngo imirimo buzire obano kugira ngo abantu babinjira ha street babure byo gukora bazo mu kwiba nibanye bitokoza bwongo mwenu obushuma biro bushuma muri Mbarara tushabirwa bwitwa abanyambara ninga abantu abari kuturo mu Kishenyi abakazo bubaga bwite tugenda tubusherekere tubitiro mu kwa tuzirika he bitenje ntabwo kugira ngo ibintu byitu bitakagenda cyangante bwenu government yinemo buremezi bwo kureba ngo mutunga security ekindi nenda mu okusensitizing abantu bakabuze bibuzo police kazo mu bante kabeje sepa kwasa kweri ekindi komo matawuni amakaga shemire kubanigazaho etara wabo inamakawe nebinake kaditayo etara abantu bagweze ekindi ntero muranga amasimu okurebe kiro shamushanju no rwo ndo mudanso ki ukatandika kwata isimu gambo mushumana bashirekire nagikwaka nakutanyaguza to nyowe kintu twatirina nabyo kwerinda turijembwe no mucyo. And of course tujye tukore kikuwasika cyona tukoragana hamwe n'abebembezi abakutangikira hasi kurukana no mutumurijo tukorabera kubashomesa tukoraba umutingagame ya radio hamwe no kushitama nabo byanga byabo kuriba nabo bagira ubwirizo bwantaho umakagabo nyinga ababa kubandi batangara bakurugamo okuriba ngo twabahabura ishahizwe n'abandi batangorera kandi kubakoze kwerinda kubumbazo Mbarara tikakugira ngo harokore mekanire okuyaho haro incidents zikuba kandi izo incidents zikubaho ziretera abantu umuntu waburijo yarwo mubera yatera uruhari nga yaretera nduru omuriye birumwe hagire munembera z'abantu kutwara amateka umugaro bakita abatekateka kuba abanyarashuma kandi birida bamwe bashangira bene ijambia in their possession so cases ziriho kuka they are not allowed kuyaho kuko twatwabagambire tubyo twaragana n'abebemezi abakutandikiraho ukureba ngo ibyo kwerinda twabitandikira kimwe hasi tukoragana nabo hamwe n'umuntu waburijo twakwasa kongera visibility hamwe na vigilance on areas zezi ikintu shaka kandi kabyo kwerinda umukiro kizije abizi tujye turana operations and of course operations zezi very successful zatangirira kimwe umwaka ubwire nati zikiriye muziranye kandi target yitu no kureba ngo abona abahi umuhinzi w'amateka umulaini no kwese byambia no kwiwa piki z'abantu ngo yabari umugambirizi wa polisi ahabwa Riz Region SP Samson Kasasira wanakushobora ahanshonga zobushuma obweyonjire omyanya ya Mbarara City tuza kubantu kwisiyaho byinje bikiciraho muri Mbarara City ahabwa tayari West Susan ali no mukisa